mbera ya okubera program Romi's Wine ni powering age show program okubiri Sky TV rakarya abantu banyeta Paul abaho da political surgeon Nkabutosha kandi okwisyaho program ege now bingi biri mu Uganda Nkabutosha ntubanza turabara bamutere kwa Robert of course amahurira gatara marungi nago kugezaho kwita Pastor Bugingo assassination ifiteka ngo ibegenjeye kuba no yihaho konkeka hendere yihireho bodyguard Pastor Bugingo imbere yari mutimbi kandi yagarikira no muka kuruga kuri hari murago referral hospital ahayivugira ke twara kurugera story okwehere ko you developing aborambora however statement kuruga security yahiberekiriye ko ikibeyireho no kubuginga basize kwevuga navuga no murambo mpaka murago embera no kweriyeto agana mahura gutwine nagambaraka munyagwa honorable former member wa parliament nawe oba kugira ngo atahirira umukaye andi nawe yahona utafa ebyinyuma yebyona tujya gumaza mututega matu security ntibatuhereza briefing kihanga kandi ibintu byo turatware then tukabona kubona futahe bitu ABCDFG konka abwahati ntujya kurikiza security cyo kutugama byo turakwate nyindwani ya UPDF na yigwiro muri ntoroko just akireka cyarge twimuka yagarka yabo investigation ziriyo zigendo mu misho kutugambira cyakwa kibeireho webere neza koraningira orumba kizindi ngizbenzi zikora tax mu ihanga rya Kongo ahabo kurwansa ADF nabo icyo twatungire tugeza kutunga statements nazezu kurugoko anyway ihanga nabaru ebyo nabaru nebirungi ebyebero mu yuwereka guta Museveni rehembo gwendura president wihanga abene igura ekibumbe ekikozurwe harashire round about muri kiruhura mu district ya Kurgamu nibagezeho kwishwa banazibira abantu kufurka no kugena baronda amazi no bunyatsi yagiye tumse muguma himuri abo kwese hona neza kufunda cyo kimwe cya kabiri tumukwija kushomesa abana tumukwija kutunguka mwagumana mutembura burizo mushitame kushomesa abana deni muguma himuro kufurka mukurijo mbagira ngo ni yahindikire nkurungu ni yahindikire round about time ya transformation ni yahindikire nkurungu ninga shempinduka yentunguka omuri Kato corridor specifically omuri Ankole region ebyo nebindi ntwija kubantureba pano Nkabutosha beja kubeyanjora konka I think ngo as Nkabutosha bamwetanye saga no muhagizi wa NRM kandi political analyst muri egisho iraka ryabanyegirwe Jonani tho twatara yabeho mwete okunkwenda konkati abo burungi babakore Sky TV na uko kwenda niraka ryabanyegirwe burungi bwa mukama baweta Jonani no munyanupu kakongororo bamweta Amoni no munya FDC kandi muhayira ka FDC muri mbaro mutumuntu uzana no muntu wa mano mnonga like as always given us his titles koreka ningira ngo umuntu ayapiringa for the first time wa program kubiri no mwami Nelson Wright kandi am told no chairman wa NUP omurkazo district chairman wa NUP omurkazo nayi numuru mu muhango in fact no bakutirika ko mu kiju cyenjuki in fact yeni pa respect umuntu kajonana na Nelson au district okwendera NUP omurkazo no buyonkanye nanda power bansindi ko mucumi cyenjo cyo ndabanazo but these young people abashija batugira umugongo bajya ngo yitwe ntagera NUP kandi omurkazo bagezaho ku raising their voice at least for Amon barabinga baraneta oni dynamic versatile ni accommodating buri omwende ni town konka bagenzi bita kazo kujotinye cyamanu wa NUP umterenganisa program kama nzenkeho kace omanyengo okagera NUP omurakazo kirimwe nkoko mu kuteka ibyo batiyemo giroto yuko kuteka ninye nakiga yuko kuteka reka kumprorize kuba atkanke cyo kureberaho nke gombora yakano gombora yakano ne remember kamukaga yes emeruka mukaga niza kwira remember kankibiri ubwo kubanza no mu ruko rwa rwakaye